Guys, kuyafuneka ukuthi silikhulumeni iqiniso, especially about our funeral service providers. Sorry. Specifically, icebo lethu, they go all out uma benza umnqwabo for abantu aba high class, celebrities, nabantu abaphakeme nje. Lapho vele they go all out, benza sure. Okubhlungu ngathi ke is that thina manje we pay ama premiums aphakeme ecebo lethu, and then bese si expect ukuthi icebo lethu will deliver lezi zinto esizibona zenzeka kwabantu abaphezulu. Story time, guys. So usiswami ne uyashona, right? And then la endlini sibhadala i-platinum package ecebo lethu. Ngizoyikhathi be very short le video. Funa nje abantu babe aware ngecebo lethu, ngezinto ezenziwa icebo lethu ebantwini. So umntana meshona ekhaya, obviously senza ama arrangements, sihamba secebo lethu siyoclaim. During i-claim ngifaka i-request specific ngebhokisi lomntwana, ngebhokisi laka siswami. Ngiyacela ngibanikeza i-description eyebhokisi, bayangitshela ukuthi no, le bhokisi olifunayo because i-specific color uzodinga ukutop up nge-1000. The lady even advises me ukuthi thatha from imali yebhasi, because ebhasini bakunikeza 2000 ukuthi wena uhambe usichashela ibhasi. The lady says to me, thatha i-1000 utop up ibhokisi, and then thina sizokunikeza i-cash yaka 1000 le engesi transfer ngale kutop up yebhokisi. Iphelele lapho, and that was the agreement. Saturday masogeza umntwana emoshari. Sifike emoshari 3 o'clock because yibo futhi abacelile sibacela sifike emoshari ngo 3 o'clock ngoba banemingcwabo eminingi, so bazodelay. Fine, sifike emoshari ngo 3 o'clock. Basifike emoshari ama-gate akhiwe, iminyango ikhiwe, akukho muntu, amafoni abawabambi. Asazi manje ukuthi kumele senze njani. Bagcine bawabambile amafoni, ubhuti obamba ifoni athi usaphumile ucela simlinde 30 more minutes. Sihlale ngaphandle emoshari for a good hour before afike ubhuti azovula emoshari ukuthi sizogeza umntwana. Fine, afike ubhuti I think ngabo past 4. Sicela ugeza umntwana past 4. 5:30 sesicedile ugeza umntwana, sesiready ukuhamba sekhaya. Akuna bhokisi. Ibhokisi alifikanga. Akuna hearse ezosithatha isisendlini nomntwana. Sonke sesididekile manje ukuthi icebo lethu sekwenzakalani because umngcwabo kusasa. Okay, fast forward, ihearse ifika ngo-6. 6:30 I think. Ifike ihearse 6:30, bafika nebhokisi li wrong. Icebo lethu asina choice, siyalwa but siyabona ukuthi lento esiyilwela la yimpe ngeke size siwine because umngcwabo kusasa and already sebusuku. Sihamba nomntana ebusuku. Silithathe lelo bhokisi esinikezwa lona esingalazi ukuthi inhlobo yini, elaziwa yibo. Balesi ibhokisi lomntana, sithatha umntana simfake, sihambe sifike endlini ebusuku nomufi ngo-8 PM. Nake nayibona phi into ukuthi umzimba ungena ekhaya ebusuku 8 PM. Sifike endlini 8 PM. 8 PM sifike endlini nomufi. Fine. Icebo lethu into engenze yona wonke ama benefits abhalwe laphiyana. Angitholanga ne1. Bekumele ngithola amatafula, bekumele ngithole amabhodo, bekumele ngithole izitsha, bekumele ngithole amathende, bekumele angitholanga nix, istofu, nothing, nix. Kunaloko icebo lethu nginikeze 2000 to cover all the expenses. 2000 ithende lilodwa ngilifake nge-1000 lilodwa. 2000 icebo lethu imali enginikeze yona. Guys, ngilimele angazi ukuthi ngoba ababamba amafoni bayadelela abaroute masifike emathuneni. Guys, imoto icebo lethu engilethele yona for i-platinum premium, imoto ezingqolile A1 family car encane yakudala efeyila. Masifike emathuneni kunqatshiwe akukho bhodi. Khona manje mina sithola izenke sipende sobekisa ithuna lomntwana because abadeliver ngisho ibhodi yokubhala lapha.
Guys, ngicela nibe aware ngecebo lethu because lento engivelele nani nganivelela ngecebo lethu for as long as ungasumuntu ophezulu umuntu ongadumanga one cover necebo lethu u-expect noma ngabe yini from labantu laba and ama-reviews wecebo lesidala khona siwabona siwa-ignore. Abantu laba banabhadi akusuke ukuthi yenzeke kubo bebanebhadi abanabhadi. Icebo lethu idelela abantu, icebo lethu undermine abantu, icebo lethu icikela abantu phansi, ayihlonipha abantu ngisho basebunzimeni. Sisebunzimeni sithembile ukuthi ama-covers esiwabhadalayo will take care of everything. Thina siwa-reward nesi-pain but kumele sigijime sigcwale indawo sifunane nezinto ozibhadala amandli ukuthi uma sowuzidinga zizodeliver kuwe. Guys, ngilimele ngicela abantu abangakhona ukungisiza bangisize silungise lento le because icebo lethu yankweleta ingirobhile ingiskemile ayikho ne1 into engitholile ebengifisa engiyibhadalelayo icebo lethu edelivile. Nay1 guys, nay1 ibhokisi into engizothu ubhlungu kakhulu kunako konke lokho icebo selenzile ibhokisi bengasilo le belifuna usisi wami asaphila and into engiphinde ngikwazi ukuyichinja yiyo nje into engizothu ubhlungu ukudlula konke. Cebo lethu ke guys, at this time no communication whatsoever. Mina ngithi ungakawubona ucebo lethu soma celebrity ngeke niphinde nowubone shame. December 28 kwashona umamkhulu kama ugogo wami. So mengabe eshona wayezongcwatshwa on the 2nd of January. Okay fine, basilanda isidumbu ekhaya basithathe basema industry ka V. Kuya communicate nabo yonke into phakathi nensuku right. Hey, was a weekend. Friday kuhanjwe kuyolanda isidumbu sibuye size ekhaya. Okay fine. Ngo Saturday kuloke kuyasonto ngoba kulinda ukuthi hayi for sure isendleleni njengoba ishiya isidumbu kayizolo. Mesithi siyayifonela usisi wakhona athi hayibo kanti umncwaba ukho yini ngesonto. What the fuck, ungalanda isidumbu ngo Friday usilethe ekhaya but umncwaba uzoba ngesonto? Why? Make it make sense. Okay fine, kudlule lapho simbuze sithi sisi njengamanje uthi asenze njani because kuqashwe ihholo ukhulu na 95 ube nebandla sonta kulona and izayoni ziningi njengamanje senze njani. Athi nje kubhukhiwe wonke amahesa aphumile abazi nabo bazwenze njani but as soon as ihesa ifika bazoyithumela. So yonke le ndaba zama family cars nanje kwasecacile ukuthi into out ayisakhulunywa. Sis iprogram ngoba nithe izolo izofika nabantu laba bazodecorate itent iphi na hayi ayangazi ngizoyenza njani kodwa into enganenzelana njengamanje ngicela ukuthi ngivele ngiyithumele ngo WhatsApp. Sikhuluma naye efonini kuthi kusenjalo avala ucingo mhlambe kuphele like 20 minutes sithi yabona kungena iprogram ku cousin wami. Okay fine, kususwe abantu etendeni ababephekela kulona bayobekwemva kwendlu baqhubeke bapheke because babezoqeda ukupheka bathatha ukudla bakuse ehholo lesizobe sikhona kuhlelwe khona yonke into. Hayi ngikutshela ukuthi mntu kuthiwa masimbuse sisiyenzeni iprogram oyithumelayo athi asishare ngo WhatsApp asishare ngo WhatsApp nango share it. Iprogram yomuntu omdala le kugcwele abantu abadala bezela inkonzweni abaphelezela umuntu omdala ona 95. Cela ukutshela nhlanhla leyo ke imoto yakhona sesizophuma semathuneni yayisiqhamukile but kwase kuqashwe ngisho imoto eyivene sasesiyicelile yakomakhelwane ukuthi sicela isithathele isidumbu wavuma ubaba ngoba umuntu ademaza ugogo. Emva kwaloko sekuncwatshiwe hayi ke sikuxatshana ke bengafuna ukubuyisa imali yehholo le yade liqashiwe kamakhuthi bengafuna ukubuyisa indaba ukuthi abadecorateanga indaba yeprogram ukuthi bathi basube sithi iprogram lethu imali yango WhatsApp ema industry ka V ucebo lethu wakhona. Ngiyawubonga mina ucebo lethu noma ningathini udoti wento angazi noma yagcina ibuyile imali. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.